Kawai nagi kan hun ka baju ye khun bha ban pan sung thu ye ka jingdon kam ban tip ye ka le khoj le suba hapo ka ri barok kawai kata ka Swachh Bharat Mission lengba ki nong tre jong ne snap trikam jong Sarkar India Haribhoi District bad ha umling block mentak sngi kalai sim banta ka jing rakhe ye ka World Environment Day dak ba pan long ye ka jing thung ding rengkat ru bat ki jing pan khoj ye ki nala mat ki saudong sakun jong kawai ki jaka lum khajna ha paham moleng arpomer Haribhoi District ka SBM lengba ka umling block kalajit ikne jaka ban penlong ya kene program pen khoj chnong hagsin ka baar namar ka jingdon kam ban pen sung thu ye ki pajba kene ka chnong bat kum juru ye ki nong lech nong wan ma ki de ban sung thu bha ye ka jingdon kam ban le khoj le suba ban penlong ye ka maryang ka bakoj ka bakya hagane ka sngi lai dan lang ru project director ka DRDA Haribhoi District Usri Raja Brahma nanta ka APO ka umling block ka kong balum lin sim kakong pediang marbanyang kabadi ka project manager jong SRES DID kinong ilam jong asang samna chnong bat kiwe kiwe World Environment Day was ni balang mo benau yang marian nang ka stem ba ni ko pip jut mo long ni ko ta ka state ni ko di India bora putih ni sakhi ke ski generik ko World Environment Day Aku dengan tim dan dengan plastik, apa orang ni? Andai, negara kau ni besar. Jadi shop ni tu kita datang ke plastik ni, kita ni hai dengan plastik. Tapi ni harga ini pun nas dua belas sen plastik. Tapi ni harga jajai step by step. Jadi kau boleh tahu dengan plastik apa yang ada 40 micron, belum sah. Kalau 40 micron. Berbentuk plastik. Kada long berbentuk plastik benar kerja. Kada stil plastik kerja lah. So aku lagi. Definir ni orang plastik white. Ini belum transparent. Plastik setengah. Abang sih lupa cingin jadi. Pencet mariang ampun lagi. White plastik white sim kom sespasan tam menok do. Makan isi pindan kam dengan plastik. Plastik pindan white. Ni pak koi se sepoi pai yang marian ini sepoi hak ko pentosan ti jin ha ki khan bor ko ba do olak boleh kala kala plastik la pai hak ko do la ko ko la block ni tak layak ini juga plastik kalau ko kon ko for program ai awareness program Untuk non plastik gila kena kita tu, lah, ini kan, elektrik tak muncul ada itu non plastik. Pendekam besar, kom besar, elektrik doha yang berat. Pendekam besar, nak kenal, itu sport plastik mana? Dan ini lah pendekam non plastik. Mengira mina pendekam plastik baru. Kita sih nak Indonesia, aku boleh ya, Taiwan, South Korea. Mulai juga grup jadi kita behind ini pendekam hotel no living book itu yang menurut kita apa pak bukan hanya bukan klik itu nggak ada bisnis coba miskom paksa dengan anda yang mereka mereka ini mau keluar dari baru untuk kurang deh sekarang kita jangan kalah apa si om Singapura dewi bercakap quick tam belum disiplin man belum masuk kamu disiplin man dia yang ai dia nak tinggal ai ba apa tengah no parking di poro apa stay up ai saja big berhubung dengan ai men fight dia akan membuat kenapa ai strong as a way dia tinggal apa ai nak berapa Lei, kalau kita put itu kosong, put siluang rum, pun boleh rum ya, put boleh, tak itu berapa, no? Jadi kan ayam berapa? Saya nak sempat berapa? Kita virus atau drop, no? Kemudian event drop itu program industri, dan yang praktis praktis.
Orang sumpukan rupiah Pak Ewarna, dia tempat program, dan nampilin program, kata ini, sampai untuk program kata ini, pammak itu belum rom kan itu, dan sulit program belum tam, dan yang luar pun ngajak konsep dari film media di itu, blog dari itu lihat trailer kan, sesuatu yang untuk polisi belum. Kini kide kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Admission open. Kapetar Kema Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kabenta ka BA first semester, ka lat bahajan na kabenta ki samla pule, na kabenta ki jingtip ki babanya, punhau number, praiwe laiwe pranot sanar kendai not, lani pra lainyo not prasan riu kendai san. Pidon kam projector ban peni film, ne pidon kam projector na kabenta ki awareness program jongpi, pon singi ni ai wai shapi. Pranyo laiwe kendai riu iwe arnyo lai.